Akiswani Imphal, Nolini Devi na pau pajadi, ahan bata madu ipa pau. Rajapal Laganesa na haidi, Manipur ki tungan-tungan pa mapam singda popi pambi thari basing kudakta lepkadabani. Mukhyamantri Nongthomba Bire na haidi, Rajya Sarkar ki ahan ba numit Dwijamani ki manungda paikhatkadaba thabak sing ki manungda Churachandpur Medical College sangagani. Amashung Manipur ki Senapati Jila yauna awang nungpok Rajya singda nearly center manga ngarang sangakre. Rajapal Laganesa na haidi, Manipur ki tungan-tungan pa mapam singda popi pambi thari basing kudakta lepkadabani. Tengnupal Jila ki Masi High School dang arang pangthokiba miyamga wari watai sanabagi thoramda Rajapal na hai. Aikoina lebak asigi mathau masak khangba nagarik ama oina khunai ki oiba chakhot thorang ki thabak singda saruk yagadabani amashung mateng panggadabani. Sri Ganesan hai Kendra Sarkar na chakhot thorang ki thabak kaya paikhatli amashung Rajya Sarkar na su kendra ga loina na chatminari mahang hai Rajya asigi mafam kaya da miyamna khudong sadaba kaya mayoknari masi yariba makai athuba matamda kokhanna ba honagadabani. Subdivision khudingmakta miyamgi ana layengi khudong saba ningthina phanganabagi damak yamdrabada hospital amamamti lehengadabani haidaduna Rajapal na mari leinaba district authority singda hiramasida miteng sangnaba haiki. Sathuk sasinda khudong chahanabagi damak kumbi kale naidana chatpa yaba labi lehenaba thabak paikhatkani hainasu mahangna miyamda thajaba piki. Mipum khudimona COVID-19 ki vaccine kapthoknaba appeal tawraduna Rajapal na saktak che oinabagi damak Aadhaar ming sangsinaba so haiki. Mukhyamantri Nongthomba Bire na haidi Rajya Sarkar ki ahanba numit Dwijamani ki manungda paikhatkadaba thabak singgi manungda Churachandpur Jila da tubewell yankai aduga Fairjol Jila da tubewell kun thamlagani. Pradhan Mantri Narendra Modi ki Har Ghar Jal ki makhada Churachandpur ki yumthong khudingmakta athuba matam ki manungda thaknaba afaba ising phanganaba thabak paikhatli. Masi New Development Bank ki sentang makhada paikhatkadabani. Churachandpur ki YPA holder Jaumi Council na sinduna pangthokiba Mukhyamantri ki felicitation amasung Thanksgiving program da wangangbada Sri Bire na hai. Jila atuda sariba oja singgi, doctor singgi, nurse singgi, transit accommodation sing numit Dwijamani ki manungda sangaragani. Jila atuda sariba singgi lamgi oina amatangairaba medical college ki ayamba saru haujik chaba loisilakle masi numit Dwijamani ki manungda sangaragani. Manipur ngarang miyoi amata COVID positive oiba amasung siba yaukhide aduga COVID ki anaba miyoi amakta fagalakibagi pausu leite. Rajya ki COVID-19 command control room na thokpa cherol amata hai Rajya sida COVID ki anaba punna lakh ama lising kuntra manga shubna marputra taret naba phakibaga loinana leina asidagi naba pharapagi sangsada marputra nipan dasnik mari manga ta leidi haujik Manipur da COVID ki active case nipan leidi. Imphal East ki narcotic cell na ngarang kiamgai Muslim awang lekai da tihumbagi thabak jatabada drug putok pusin tawba miyoi ama phagatpa ngamle mangondagi heroin powder khara phagatpa ngamle drug putok pusin tawbada sijinaba gari su phagatle phagatlaba polam singal loina na miyoi adu makhataba ain gi thabak lokhatnaba Idilbung police station da sinakre. Amaromda Churachandpur police na ngarang jila adugi Thingkhangpai area da ajat og sing check tawbada gari macha tongduna lakpa miyoi amadagi kani kilogram ama phare polom adu gari adugi tool box ta haptuna purambani ngarang numidang wairam phagalaba miyoi adu polom sing aduga konana makhataba wahang pahung chathanabagi damak Churachandpur police station da thamli tabiri papawasi Akasbani Imphal takini. Manipur ki Senapati Jila yauna awang nungpok Rajya singda nearly center manga kendra ki electronics information technology skill development amasung entrepreneurship ki Rajya Mantri Rajiv Chandrasekhar na sangakre. Dimapur ki nearly center tagi video conferencing ki kuthangda center sing adu sangaraduna Sri Chandrasekhar na hai Pradhan Mantri Narendra Modi ki Digital India ki pandam ahum adugi makhada lebak asina information technology yauna lengak sasanda awonba ama purak pangamle.
Mang hai COVID-19 laichat laidingai manungdasu lebak asina digital India ki khutangda lebak asigi saltunggi phibamda komang yangna changchin bangamki amishung startup ki thorang maipakna sathaki ngarang hangdokhiba nearly center sing adu Dimapur, Dribugar, Jorhat, Pasighat amadi Senapati ki amamamni प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइदे केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत असि लेबाक असि मियाम की तुंगी आसाने मांगना हाई भारत न मसा की तौबंगम शक्ति का लोइनना मांगदोम दे चंगचिली अमसुंग मालेम की याइफनबा थबक कया पाइखली हाइना मालेम की मिपुम खुदिंगमकी पुकनिंग द फावी पुनेदा जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिटो न सिंदुना पांगथोकपा मालेम की ओइबा मिफम हौदोपगी थौरमदा वर्चुअल ओइना वांगांगबदा प्रधानमंत्री ने हाई मालेम असिना भारतबु शांति चाखटपा अमदी मालेम की सिंगनबा कयाबु कोखन्नबा पांबै पुथोकपंगम्बा लेबाक अमा ओइना आशा अमदी थाजबा कयागा लोइनना येंगली मांगना हाई मिफम असिगी मपुंग ओइबा थिमदी हायेंगीदमक पुनः चटमिनबा हाइबसिनी थौरमदुदा केंद्र की रोड ट्रांसपोर्ट अमसुंग हाउस मंत्री नितिन गडकरी सु सरुक याखी लेबाक सिनबा तुंगना चथरिबा कोविड की वैक्सीन कापगी खोंजंगदा हौजिक फावबदा पुना वैक्सीन डोज कोटी 138 लाख 38 हेना कापख्रे हौखिबा पुंग कुनमरिदा वैक्सीन डोज लाख 13 मखा हेना कापखी मरक असिदा हौखिबा पुंग कुनमरिदा लेबाक असिदा कोविड के अनोबा केस लिसिंग अहुम हेना थेंगनबगा लोइनना हौजिक एक्टिव केस लिसिंग 19 की मथक्ता लेदी हारिबा मतम असिगी मनुंगदा कोविड के अनाबा लिसिंग अहुम चंगा रोम नाबा फकीबगा लोइनना लेना असिदा की नाबा फरपगी सांगसादा मरपुतरा निपान दशमिक 8 मदी ओइदी ngasi phongba pauche singi maruiba pau singi damak hauzik maibam Dwijamani leire Dwijamani thagatsari nolini popi pambi thabagi thabak khudakta lepkadabani haiba governor gi wafam sarkar gi numit samani gi thorang manungda Surasanpur medical college sangagani haiba chief minister gi wafam amadi nanau misida senabasing matik saba serak pihaudrabadi असिगुम थबक सिंह तुंगदसु थौलकनी हाइबा कांग्रेस की वाफमना मणिपुरदा ngasi फोंबा पाउचे सिंगी मरोइबा पावैना फोंगरी पोपी पांबी सिंह थाबगी थबक खुदकता लेपकदबनी हाइबा गवर्नर ला गणेशन फोंदोकेबा वाफम हुयलन पाउदा अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली लेंगा की थबक थोरम सिंहदा मियामना मतेंग पीद्रबदी साउखुटपा ngamloi हाइबा श्री ला गणेशन की वाफम नहरोल की थौदांगदा अहान हेडलाइन तौरी पावसी इसेल एक्सप्रेस तना अनि सुब हेडलाइन तौदुना फोंगली पोपी पांबी थारिबसिंग आइने यादे हाइना लाउथु हाइबा हाउमी फेडरेशन ना फुंगदोरपा वाफम पीपल्स क्रॉनिकल दा अनि सुब हेडलाइन तौदुना फोंगली सरकार की नुमित सामनी दा पाइखतकदबा थबक सिंगी मनुंग सन्ना सुरसानपुर मेडिकल कॉलेज संगागनी हाइबा चीफ मिनिस्टर नोंगथोमम बिरेना फुंगदोके वाफम इम्फाल फ्री प्रेस दा अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली पावसी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दसु अहान हेडलाइन तौरी पावसी पीपल्स क्रॉनिकल अमदी इसेल एक्सप्रेस दसु अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली नहरोल की थौदांगदना अनिसुबा हेडलाइन तौरी फुरुब की खेनब थादोलगा अपुनबा मणिपुर की वाखल खलसी हाइबा चीफ मिनिस्टर की वाफम सनालेबागता अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली सरकार की अहान नुमित सामनी की थबकता वाथम लेरक समजिलगनी हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश ता अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिंगी कोऑर्डिनेशन कमिटी अमा सेमगदौरी मियाम याउदना गवर्नमेंट खक्तना लंबी फहनबा ngamloi हाइबा वर्क्स मंत्री गोविंदास की वाफम पोंगनफमदा अहान हेडलाइन तौरी वार्ड 13 इम्फाल सीवरेज प्रोजेक्ट की अनिसुब फेस पाइखलगनी हाइबा PHE मिनिस्टर एल सुसिंद्रो की वाफम पाउसे असिदा अनिसुब हेडलाइन तौदुना फोंगली ननाउ मिसिदा सेनबसिंग सबसाब एक्शन लहौद्रगदी असिगुम थवंग सामर थोरकनी हाइबा कांग्रेसना फुंगदोरपा वाफम इरेबागता अहान हेडलाइन तौरी हिंदी बु कंपलसरी ओहेनबगी मायोक्ता मणिपुर की तोंगान तोंगानबा महिरोई सिंगना ह्यूमन सेन सेमदुना यानिंगदबा फोंगदोक्रे हाइबा पाउ सेनापति द फोंगबा हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस ता मरोइबा हेडलाइन तौरी DBCA मरामदा ब्लड डोनेशन कैंप पांगथोक्रे हाइबा पाउ पाउसे एसिगी आहान बलमाइदा फोंगली MLA जे पानमैना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तलैबा गवर्नमेंट स्कूल सिंगी फिबम यंगसिनख्रे हाइबा पाउ तमेंगलोंग द फोंगबा गानफ्यू मेलदा आहान हेडलाइन तौरी खुराई थोइदंग जम लैकाई दलेबा इंजीनियर अमगी युमदा शक्ति लेरेबा बोमा म पोखाइख्रे अशोक अपंदी यहाउद्रेबा पाउ सुरसानपुर द फोंगबा मणिपुर एक्सप्रेस ता अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली नोलिनी थगजरी Dwijamani अरुइबदा मरुइबा पाउ अमुक हंदा
Rajapal Laganesan Hari, Manipuri Tongan Tongan Mapam Singda, Popi Bambi Tariva Singh Kudak Lepodavani. Mukhyamantri Nongthomba Biren Hari, Raja Sarkar ki Ahanba Numit Dwijamani ki manungda Paikat Kadaba Thabak Singh ki manungda Churachandpur Medical College Sangagani. Amashung Manipur ki Senapati Jila Yauna Awang Nupok Raja Singda Nearly Center Manga Ngarang Sangakre. Paul Hujari.